Nalazimo se u saobraćajnoj gužvi u Sibiru. Pronašli smo u svom ovom prostranstvu i saobraćajnu gužvu. Šalu na stranu, evo nas u centru Birobidžana, glavnog grada Jevrejske autonomne oblasti, ovde u istočnom Sibiru. Jedno zanimljivo, zaista neverovatno zanimljivo mesto. Cela ova oblast nastala je 30. godina, 1934. godine, kao deo Staljinove ideje kako da reši jevrejsko nacionalno pitanje u Sovjetskom savezu, i onda je prosto nekom vrstom meke deportacije i meke prisile omogućio, po znacima navoda, celom jednom narodu jevrejskom iz cele jedne države Sovjetskog saveza da se eto ovde nekoliko sati ispred Habarovska na Transsibirskoj železnici onako izruči i da napravi jevrejsku autonomnu oblast u kojoj su Jevreji zaista mogli da, kako bih rekao, svoju posebnost gaje i svoj kulturni identitet nastavljaju. Naravno, danas ovde ima svega oko 5% jevrejskog stanovništva, 95% su Rusi, Sloveni, to se vidi po svemu. Posle 90. godina i sloma komunizma ovde su počele da se zidaju i pravoslavne crkve, ali eto, ostala je jedna priča o Izraelu van Izraela, i moram da kažem da i danas jevrejski ekstremisti i nacionalisti ovde jevrejsku autonomnu oblast u Sibiru tretiraju kao rezervni položaj. Naime, postoje neki, ajde da kažemo, ekstremni Jevreji koji misle da će Palestinci prepraviti državu Izrael i da je budućnost jevrejskog naroda upravo ovde, da se svi presele u Sibir i da ovo bude novi Izrael. Ovde ćete vidjeti, pogledajte, evo na Prioksalnoj plošćadi, u samom centru grada, ovde je najvažnija stvar železnička stanica na Transsibirskoj liniji. Eno je gore menora, simbol judaizma od pamtiveka, isto ono što se nalazi i na izraelskom grbu. I zaista moram da kažem, budući sam bio u Izraelu, ima ovde nekog daha toga. Nalazi se i spomenik jevrejskim doseljenicima ovde na prigodnom mestu, na železničkoj stanici. I sve zajedno, mi se zaista juče i danas nalazimo u srcu onog Sibira u koje su deportovali ljude. Juče smo još prošli pored Slobodnija, grada u kome je bio najveći gulag u Sibiru. Danas smo evo u jevrejskoj autonomnoj oblasti, rekao, gde je ceo jedan narod bio izmešten. I zaista ovo je nekada bilo sinonim za deportaciju ljudi, za izolaciju, a danas kada imate mobilne telefone, kada imate internet, kada imate fenomenalnu magistralu Amur koju se vozite ovde, kada imate, pogledajte, fantastičnu stanicu Transsibirske železnice, te izolacije nema i po ovakvom savršenom letnjem danu teško je zamisliti to prokletstvo deportacije u Sibir dok pijete hladan sok u parku. Danas je inače Birobidžan zanimljiv grad, ulice imaju puno drveća, mislim, naravno u Sibiru smo, dosta hlada ima ovde, a meni lično, moram da kažem, budući da mog rođenog brata, kada je bio mali, zvali su Bidža, ovo nekako podsjeća i na njega, pa mu dođe kao neki Biro Slobodanovsk ili tako nešto. Naravno ne, grad se zove Birobidžan po dve reke, Biri i Bidžanu, pritokama Amura, koje prolaze ovde u blizini, i uz još Zeju, veliku pritoku, i sutra ćemo proći Sinhu, najveću pritoku. Jedva čekam da vidim taj Amur u Habarovsku i mnogo očekujem od njega. Ogromna je reka, naročito u Habarovsku. U grad ćemo ući preko velikog mosta. Kada je sagrađen krajem 20. veka, bio je najveći most kopneni, mislim, van mora, u celoj Rusiji. Tako da, eto, puno očekujemo od Habarovska, još više od Amura. Vidjet ćemo kakav je taj most, a da sada pogledat ćemo Birobidžan i zar nije to zanimljivo? Šetamo ulicama gde su prisilno deportovali ljude, a evo danas se odvija normalan život, ljudi uživaju, voze bicikle. Neodoljivo me podsjeća na mesta kao što su Australija, pa eto tako i Sibir, mesta koja su od prisile izrasla u dom za mnogo ljudi.